kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakasaritam ka diti supplier ta, no bres lakay. Uwan bakit? Ay nawaw, apay nga rod akas ta tilangam anagawid. Saan mo't kaminan anang to di kwarta? Apay kanungay. Wala ta na ornong ti utang ta. Sigun iti supplier ta kat nasaysayahat ka no isardeng ta pala ang tiagmula. Tapno saan na dumakkel ti utang ta. Amo na kadi nga inlako ta iti sabali tinateng anaapit ta. Saan bakit? Timbaga kat napiste tinateng amula ta. Ti kuna naman. Saan ka no pa'y amang tad? Amang ano saan ta ama kabayad? Ay nawaw, kasano nga roden ama kamula tanukas talaang. Ipadas ko man ti makisarita ka ni Manang Madel. Ewan, adda pwesto na ijay palingki. Saan ka di? Adda bakit? Isong ipadas ta ti agpatulong ka nakwada. Anyat masapul mo, no, bres, ading ko? Apay ngay may ka dito pisto may. Kasapulan mi ti tulong mo, Manang Madel. Ay nawaw, anya a klase ti tulong ti kasapulan nyo? Saan nga minan anang tad iti kwarta ti sigul a supplier mi, Manang? Kat? No kaya't yung kan Manong Samuel, supplyan na kami, kan bakit ka? Ha? No adda maapit mi, di pagpingayan tayo taw. Na kayon to kan Manong Samuel, ti mangilakaw. Tada kayo mat yada pwesto na di ti palengkay. Sige, takasaritak tupay man ni Manong yun, no anya ti makunana? Sigurado nga umanugot da jay, Manang. Wen, nga makasaritak latta, tapno awan maibagana. Tapno di namat panunutan nga agdis-desisyonak asyaklaeng. Anya nga iti makunam, lakay. Adda pa'y mat kwartata, bakit? Okay lang, no supplyan ta ti kapsat mo. Sigurado ka? Ay nawaw, siyempre mayat mat tinaibagat ti kapsat mo. Pagbibingayan tayon to, no nabayan tinatengda. Kat, manungay nga rod ti itad ta. No manuti ka sa pulan da akit, di isaw ti itid mo, bakit? Mayat mat tinapanunot ti kapsat mo, tapno anda ilako tayo dito'y pwesto. Sa bagay matkit di Awagam ti kapsat mo. Ibagam ken kuana asuplayan ta ida. Iti kasta, makapagmula damutin, tapno saan sayang ti aldaw. Lima basak ijay gardin nyo itay, kat nakamula kay magayaman, Frida. Wenmat nga min na nalagring. Kunak man no awan intet ti supplier yaw. Sabali ti supplier mi itanana. Anya, Ni ipagmadel ti supplier mi itanana. naimbag man tayo manugot da. Una, tano makaapit kami, di mairanod dantong matlaang. Kasta ati mayat, ag titinulong kayaw. Wenmat nga min nana. Saan kay to amarigatan amang ilakaw, taada mo pwisto ni ipag mo. Aywanan nyo laan na imbag timula yaw, tapno ada maapit yaw. Masapa ta amang panidi garden ita bakit? Ay nawaw, apay ijay garden. Tulungan nak ngagsibog Noo, di mo kabailan nga aramidan dayta. Tulungan nak tapno mabibita malpas. Ay, kaano gayam nga agpasentro ka? Diyak tayo masigurado. Apay ka di. Awan mo ti may spray iti natang amulat na ibusan. O di agpasintro akin ton bigat. Nasaysaya at pay. Dumawat ka iti kwarta kan Manang Madel, tapno adda maigatang iti chemical kan abono. Kapilita na. Naibusmot ton ti kwartang intud na di napalabas sa bulan. Ano santa ti mangted takas na at talaga ti supply ako nada. Kumusta nga tamot ti mula da ading no bres, Madel bakit? Diyak amo alakay. Saan kami pa'y mat nakapagsarita? Binilin ko matkit di ang aywanan da na imbag tinatang amula da. Anya nga ta, no mapan mo ida bisitahin. Uray kayat ko, awan mo't pangital kak iti pwesto talakay. Nadya lang.
Sayang mo ti mapaglakwam no agbiyahe ka ijayan da. Sapay adayumay. Hay na naku nampay lakay. Kabsat kumatkit di dayjay imposible mat no ulbudan da talakay. Ang damot kat di puntom abakit. Maring matsambahan da ti mayata presyo. Kumaa, tapno adda serbi ti nagbanluganda. Awagak tulangan ti kabsat ko inton madamdama ta kumusta ag timula da. Una, tapno amutamat no kumustamat tan timula daan natang ijay. Kat, kumusta ngay tinatang amulayo di ta ading ko? Medyo nga rot manang. Ay nawaw, apay mat? Kasano a medyo? Apay, awan ka di pa'y maapit? Awan pa'y nga rot manang. Nay, apay ngay akasta. Kurang tidanom, kan adda na piste. Nay, kitaan nyo no adda pa'y maaramidan tayo. Nangina tinatang ita ading ko. Mangtad ka manan ay ti may spray manang. Naibusan ti ginatang mo? Awanay, masapo lamang ipawit kayo tabarang makarecover da gijay. Sige. I-text mo nga rod noan niya ti magatang ta ibaon ko ni manong mo a Samuel. Isunton ti mangipawit. O sige, i-text ko manang. Ipawit yung ada ko sa... Wen, da kamen ti makaam mo ading ko. Da kayo matgayam, nanalagring. Lumabas siya kumangam nakitak timulayaw. Mayat abuy-buyaan si ka. Ah? Nangina ti presyo itakag. Sigurado ang makatsamba kayaw. Sapay la kumaanana. Kaano nga agapit kayo aya? Aguray kami kaano ang mabalin nana. Saan pa'y mat ngamin ang mabalin nga apitan da kita. Nasapapay. Aguray kay laang iti mano nga aldaw. Sigurado adumakkel pa'y dagita. Wan Mayat timulayaw, naglalang tuda. Kasta talaga nana. Naaywanan ngamin anasayaat. Kasta tinasaya at nakaw. Aywanan ana imbag timula. Iti kasta ket adda ti maapet. Naimbaglaangan taado tinaapit talakay. Wanya rot bakit? Ay na, magagara na kun ang makaigam iti kwarta lakay. Si kala nga ya. Oray siyak mo ta. Anya nga iti planom kadagitaan natang lakay. Kas iti sigod nga raaramidon ta Ila ko tapay lang iti sabali. Saan ta nga itulod iti ayandamanang mo, Madel? Ang mga awan to ti mabati, no ije ti pangituludan ta. Sapay na ornong mo ti utang ta kadakwada. No itulod ta ijay, hawanan ati may gamanta akwarta. Wen ata makibingay pa'y damanang mo. Kun bayad ti utang ti daduma. Day tang road ti pampanunutag, bakal. May mayat nga agpayso no ilako tapay laang iti sabali. Ang asino nga ta ti pangilakon ta. Ibirok mo alakay. Sigurado nga ado ti mayat agumatang kadagitaan natin. Ang mga no kaya ti agatangan tinatang mi nanalagring. Ha? Ang mga no kaya ti agatangan tinatang mi, tay tulod mi ti pustuyo. Ay nawaw. Kunak man no ni Madil akabsat mo tinang supply kada kayaw. Ti bali ta first gather mat da ito inana. Saan mat siguro adakas no ilakom mi pa iti sa balay. Ang mga nuday tanto ti pangrugyan ti saan nyo ang pagkikinaawatan. Diritso yo lang no di yo kayat nana. Pasensyakan ngam talaga asaan. Diyak kayat ti makiap-apa. No di yo kayat di saan lang. Ibiro kulatan iti sa balay. Nasaysaya at pay. Diyak kayat ti mairaman no bilang man taadda ti agriray. Oh, bingay mo bakal. Ay nawaw, binayadan da adagos tinateng talakay. Wala bakit. Anyat imbaga ni nanalagringay. Saan ani nanalagring tinangilakwak? Anya? Di na kaya tagatangan. Iso nga imbiro ko ay iti sa bali. Awan ammo day di abakot. Naku nampay. Nanginakit di tinatang itaa. Saan mo't adata ti maawanan no bilang laang? Ay gayam, inalam ko mati contact number ti nangilakwam Ta isumanin ti pangituludan tano agapit ta. Ada kanya kun bakit. Awan pagdanagam. Makitambayak man nanalagring. Sa dino ba tinagapuam, Frida? Ijay syudad nana, adala napan ko ginatang. Ado kwartayo itaa. Una, tanangin na tinatang itanana. Tinapay kan soft drinks para kada kayo. Ha?
Di kay madanagan, talibre day ta. Saan kay asingirin? Ay Ay nalana, awan pagdanagan nyo. Takas na kunayo itay, kat ado ti kwartami ita. no adda bayad tinatengyaw, idulin nyo ki day. Nawatin nyo ki din nana. Da kayo lang aro din ti mailibre. Nagadupay lang ibagbagayo din na. Ado ti kwartami nana. Manayunan pa'y manin, taagapit kami manin inton Sabado. Manuabulan ng tinapalabas. Ang awan na tamot itulod na nobres anateng, hindi pwesto bakit? Ay, nga rod lakay. Manumot din akong takan naktikabsat ko. Imposible no saan pa nakaapit na gijay. Day takot nga rod. Awagan man kit day bakit? Ibagak nga umaypay dito'y pwesto no nawaya tapno makapagsarita kami. Uwanan tapno masumbatan na nagiti saludsud ta. Sapay la kumaalakay. Jak kayat amalukluko ak. Asino matimayat amaluko bakit? Magaan na tungaron no anya ti mapagsaritaan nyo ti kapsat mo. Agyaman nakta nakaumay ka dito'y pwesto no bres ading ko. May mayat matlaang ngamin no personal nga agsarita ta. Anda ka di ibagam manang? Kumusta matan timulayo ka ni Freda? Ay, kwa manang. Manuabulan matan tinapalabas. Saan kayo kadipay ang nakaapit? Sa anak mo't ngamin ang makabiyahe iti ayan nyo tabisi ak. Kinapudno na awan maapit manang. Ay nawaw, kasano nga awan maapit? Awan ata napistikat nga rob. Anya? Isa sana ka nagpakpakita kan ka, tawan na talaga manang. Ura di garden ti karo ba mi, napistimot lang. Nanalagre? Madel? Kunaktupay kat, da kayo dayta. Kat, kumusta? Anyamot nga iti pakakumikuman nyo ita. Busy akmat iti pwistok Si Kangay, Ay, uray sakmat, nana. adun sa amat ti customer yaw. Mayat nga min ti lokasyon ti pwisto yaw. Kaasi ti apo, adalat tamat, nana. Isumat ten ati kasukat tinalugi kada kami. Napisti nga min tinatang amula da ading nobres. Napistay. Nana. Isumat ti kunana, idi nagsarita kami. Talaga adakkel ti panagtalak mo iti kapsat mo, anya. Ha? Saan apudno anapisti ti mula da? Kinapudno na. Kaya't da nga ilako tinatangda kanyak iday. Saan ko lang nga inala, tamok asika tinang supply kadakwada. Jak kayat tirire. Ha? Saan napudno anapisti ti mula da? Inlako da laki di iti sa balay. No kasta, nagulbod gayam ti kapsat mo. Ay, lakay. Linuko data. Nagulbud da, gapo, iti kwarta. Anya. Ngam awanan maaramidan ta. Inlako damot nga rudan iti sabali tinateng nga inapit da. Kasano nga rudan ti utang da? No ibagak kan no bres tinapasamak, sigurado nga aglibak dayjay. Una ngam saan mat anasaya at nga ulbudan na da tao. Mala, di kagdanag tasingirak to lakay. Sigurado nga agpatulong tumatlaang dayjay no maibos ti kwartada. Nay, adda ka matgayam no bres. Anya ti umay mo ibaga? Ipatas mi kumamanan ti garden manang. Anya? No okay lang ka na kayo kan manong Samuel. Supplyan na kami kumamanan barang makabawi tayo iti lugi tayo. Amu kunti may papan iti kalukwan yung agasawa no bres. Kalukwan? Anya ti kahit mo asawan manang? Amok asaan apudno anapiste timulayo. Ha? Uray di mo ibaga. Amuklatan nga inlako yo iti sabali tinaapit yo. Ang di ka madanagan? Saan ko nga isidir dayta? Ti kada kami laeng ket bayadan nyo ti kwarta nga inutang yo kada kami. Manang? Gapu iti kwarta, nagulbud kayo kada kami. Ket di yun namnamaen amangirwar kami manen iti kwarta. Dayjayen ti maudi apa ng tulong mi kada kayo, no bres. Naman ni manang ti may papaniti kalukwan ta. Bakit? Anya, Kastaon iti ungat na kanya kitay. awan nga rod inted na akwartakan ka? Awan? Bakit? Sapay na ibusin ti bayad tinatangta. Parikot manayin.
Kasanumot anaamuan na ti may papan iti day tabanang. Sigurado nga danang idanon kan kuana. No asinumot nga ti awanan bain anang idanon kan kuana. Saan ko na sinalodsod ta makaungutan. Kasanuta pa'y itan lakay. Awanan saan tan makamula. Ay, una yun ti kastoy abiyag. No saan ta kumanagaramid iti kalukwan. Ang mga no saan ta ngagparparikot ita. Ang manyangay kat nelaw ang tamutan. Panagtalak ti kabsat ko ti dinadaal ta bakit. Ay, nawaw! Di mo dadaalan ti panagtalak ti tao gapulaang iti kwarta. Laglagi pam at ti kwarta kat mabirukan. Ngam tinadadaal a panagtalak kat narigatan a maisublipay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! At da kasarsarita ni Marie Flor iti paraangan da. Denggak man. Why only answer my call today? Yesterday, I am also calling you, but no answer. Ay, nawaw. English pa iti sa una. That is what I tell you. If not busy, you call, so I know also. Una yun. At damang gaya man ti foreigner akatintinawag ti kumarik. Tabog kawa man. Adda akon, Marie Flor. Eh, ada ka matgaya man, Maricelia. Sumber ka, Mari. Ay, later again we talk, ah. My friend is here already. You call me if not busy, okay? Bye. I love you. Sino man ang diyakin na sarita, Mari? Ti soon to be a boyfriend ko, Maricelia. Foreigner manan. Talaga ang mahilig ka iti foreigner, Mari. Ngamay na. Aging gaita, kat agbirbirok latta da tao. Awam ngaminang tagbayag. Di mo kayat ni Donald ay, Mari. Amangan mo, no saan a foreigner ti parakan ka. Amangan kunak no ni Donald akalugaran tayo tinakaibatugam. Ay, saan na mabalin, Mari? No saan a foreigner tinaituding para kanya? Ipilit ko, ah. Anya? Mabalin ayamot ti kasjay. Rumarak labit na nang. Ay nawaw, sa dino manan ti papanam si ka, Donald. Itayang da floor na nang. Binastid na ka lang arodin. Ta foreigner ka no, ti kayat dayjay. Saan matadakas may padas ko manan. Apay ko maamapukawan na itinamnama kat single pa'y matlaang ni Flor. Kasano, no makangag kanto manan. Ninanang mo. Di kay nga nagpanunot iti negative Nala, mapan ka, ano kayat mo ti mapan? Kita ang laing tamangan no agsangit kanto manan nga gawin. Foreigner mat, ti wallpaper mo, Flor, anak ka. Asino na ita? Ay nawaw, common sense mo tin atatang. Boyfriend mo na ita? Kas jayan atatang. Urayak laang no kaano nga aklunan nak. Aklonan mat ngay bagbagam, kat sikat ti babae. Siyak nga ron tinagdaton ken kwa na tatang. Ay, pakpakawan, Flor. Ang damot ngamin ni Donald akalugaran tayo. Nabayagan ngagpapapansin jay tao ken ka. Apay aya, adagulit kayo tatang. Foreigner nga rod mat, ti kayat ko. Ay, nawaw. Nangato na una yan, tiyara pa, apmaw. Mano a foreigner mutan di nakachat maw.
Ngam aging gaita, awan latamat. Ipalagip ko laang 30 matan. Anya ko ma, no 30 kung tatang. Ang mga no iti kauuray mo iti foreigner kat agbaak kan at talaga. Ay nawaw, ni Donald ti sumungad tatang. Da kayo ti makisarita ken kwa na. Inna ko ni ti silid ko. Jak kayat makita ti panagrup-rupa da ita lalaki. Nateng para kada kayo tataon daw. Ay, agyaman ako na Donald Barok. Ada kanin ni Flor, tata. Ada iti silid na. Iso na lang, tadi nakayat ti makisarita ken ka Barok. Ha? Apay ka no, tata? Jakman amaw iti dahi tao. Ala agsubliak to lang arudan, tata. Pasensya kan napudaw ti darah ti anak ko ken ka. Maawatak, tata. Sa baling amin, tiara paap na Flor. Foreigner kanumat ti kayat napakiasawaan. Nagawid kamot adagos Donald anak ka. Saan ba't kami na rumar ni Flor nanang? No dida ka kayat akasarita, may salaang ti kayat asawunday ta. Amo ko nanang, sana masapol nga iparupa yung manan. Amo malagayam, apay akaslawan manak mumot. Iso nga rodmat ti korsonadak. Iso ti babae nga ar-ara paabag. O nayan nga ayat. Anusak nga orayan ni Flor nanang. At danto, dumtang to tiyal daw nga ayatin nak ti babae nga ipatpatig ko iti kastaunay. Naimbaga bigat mo, Flor? Nagano ti mabalin ang masabat, si kapay laang mat. Ay nawaw, napudot adagos ti ulom kanyak. Kasano mga men, papansin ka launay. Wan ata korsonada kakit nga raw. Saan nga ron mo't asika ti type ko? Okay lang. Anusak ti aguray, no? Parakin ka. Ay nawaw, foreigner ti kayat ko Donald. Kitam da ito ay Ladawan mo ti foreigner deta. iso da ita tagbalin nga asawak to. Oh, hindi mo sigurado. Hindi mo mo't kontrolado. No niya ti mapasama. Kastapay lang ti bagamat. Anyat amo tayo ngay. Ang mga nudumtang to ti aldaw asak tumot ti ayatan. Ay pakpakawan, day tati imposible mapasamak Donald. Apay ngay, saan mo tun reply ti foreigner ko? Diyos mo, Marie Flor. Agyamanak, Maricelia. Ay, nawaw. Adda ka di parikot, Mare? Naliday ka mo. Madanaganak nga rod, Mari. Anya launay ti pagdandanagam aya. Saan mo't nga minon nga reply ti foreigner ko? Saan pa yun nga send dagiti message ko kankwana? Daytan ti ibagbagak, Mare. Anya laki, di mo tun ti kastoy agasat ko, Mari. Napaay ka manan. Nabastedak mga roden ano kastoy laang. Agpanunot kan, Mare. Saan pa'y anala daw ti amin? Anyat kayat mo asawon, Mari. Amangan no ni Donald akalugaran tayo tinaikari parakin ka. Nawan tinasayat nga, bagang Mari, aguli magkalatan. Amom a heartbroken da tao. Pagburakam pa'y laang matidarak. Anya nga ron ti maramidam. No saan asika ti korsonada ti foreigner a korsonadam. Ipilit ko latatatang. Diyo ka di kayat ti maddaan iti foreigner a manugang. Ay nawaw, sa anak mo na napilay. No asinaw tinaibatog kan ka, isulatan Foreigner nga rod ti kayat ko. Mahilig ka iti foreigner, ngam kanayon may mapaay ka. Diyak pa'y siguro namam tinay kari para kanyak atatang. Hosdown, Flower. May busan ti oras mo iti kauuray. Kayat ko nga rod ti princess treatment ako nada. O, kita nyo man dagiti vloggers, anak asawa ti foreigner. Kasla nakajakpat da tatang, mayat ti biyagda. Saan mo't nga amin? Depende la tamot ni jay tao, Ay, basta, saanan ngagbaliw ti kapanunutak tatang. Uren niya pa'y ti bagbagayaw. Adamot nga min ni Donald. Donald mat akanayon. Awan lat mangeg ko no di Donald. Ay napo ayamat. Ni anan sa mat jay lumabas. Ay nawaw.
Adda ka holding hands na a foreigner tatang. Nobyo na siguro mo't Nga ta, Mapan mo sa lunsudan, dahil sulang ti makasungpat, iti day ta sa lunsod mao. nobyong ka di kadwam idi na minsan, ana? Wen, manang Flor. Ay na, naimbag ka pa'y. Ay nawaw. Apay ngay akas tamot ng tibagbaga, manang. Una, tadamot ton foreigner mo. Siya ka, napaya manan. Sa anak mo't apangit ka. Ah? Saan mo't talaga, manang? Uno, talaga nga exotic beauty ti kayat dagita foreigner. Ah? Depende je tao, manang. Kasano ak mga tan? Kasanon ti arapaap ko? Kaano nga mingagkalay sa kayo ti boyfriend mo a foreigner? Inton umay abulan, manang. Amangan kunak no adda kabsat na ading ko. Uno kasinsin, uno kabagyan na. Ah? Kita to inton agkasar kami, manang. Invited kayo umatkit de. Un man ngagpaiso. No adda kumamot mamamo ka kabagyan ti foreigner mo. Di agabirat tanto. Mare, umapalaklaunay kini Ana. Ay nawaw, anyamot ti apalam kini Ana, Mari Flor. Agkasardamot gaya mo iti foreigner anobyo na. Aywan, invited tayo ka no. Naimbag pa'y dayjay. Ading ko iti mano atawon, ngam inunaan daki din. Iso siguro mat ati plano ti Diyos para kinkwana. Ay, Change plan nga minin amare. Nagadu ababaro dito'y lugar tayo. last day to yan, Mare. Anyat kahit mo asawan, Mare. Ipadas mo manan. Nawan ti mamamok a foreigner iti kasardaanak ang tinubyo na foreigner. Change plan at talaga, Mare. Anya? Anya nga'y, adang mo lang nakasaritam a foreigner. Awan nga rod, Mare. Ubing mo nga min ti daduma. Awan mo't katawan na kasingle. Talaga a change plan, Mare. Ni Donald latangaminan Tangiwat mo. Ang mga numangag na ka. Okay lang single mo't ni Donald. Single ka mo't. Awan dakas na. Ay, Ni, sika magayam Donald. kaya't ko kumang isala ti gayem mo, Celia. Ayun buludong pailaan no kayat mo. Anya? Tumakder ka ditan, Mare. Chance mo day to yun. Ay nawaw. Da Donald kun Flor sama dayjay. Isudang agpaisaw. Saanin anapudot ti ulo ti anak mo ti anak ko. Kita bakit mayat ti isem na ti tunggal may sa kabayatan ti panagsala da. Nagmayat abuy-buyaan si ka. Wan nga raw. Ang no na duma. Aso ken pusa damot nga men. Sapay la kumaa. Ta isuda mo ti para iti tunggal maysa. Ay, wan ko maa. Mapanan ti tawag. Mayat ngagpaisaw no kasardamot tayo. Tapno makita tapay dagiti apo ko ta. Abalayan to bay. Nasa umo na balayan. Panag ko na, Mare. Awan nga tati pagbabawyak naklo ni Donald. Nasingpot mo ni Donald. Nagagatpay. Aklo na nga ruden, Mare. No siyak akatwan adagos ti isungbat ko. Kasanon no. Di ka ngamin agpanunot iti negatibo Nukit kita ak ni Donald kat maikarimot. Kasanon no agkasar kami ka agbaliw ti amin. Ay na, Mare, mamin ano abinasted mo di tao nga maaging gaita, si kalat tamot ti kayat na, consistent tupay. No kasta, aklonen na kon, Flor. Un Donald. Datan. Ay na, ang yang manaklaunay, Flor. Ikarik, di kan to agrigat iti sidong ko. Ay ayatin ka unay-unay. Ay ayaten kamot unay-unay, Donald. No okay lang kan ka, katagkasarta ko man iti kabita na panawin. Ay nawaw, agure ka paymot Adamot ornong kon. Un ngam saan tapaymot ngam amut itunggal maysa. Agkalugaran tamod. Sa may sa manumot ng titawan ta. O sige, ano kasta ti planom? Okay laang kanyak. Si kantumot ngamin. Inuray mo pa lang ag 30 plus ta. No idi pa'y kung mga inaklonak.
Di ada kumamutan grade 1 ta ita. Anya? Anya jay nadamag ko, Manang Flor? Agkasar kayo matgaya man ka ni Manong Donald. Pudno tinadamag mo, Ana. Umay kang tumot, Apay ngay nga rod, akasla naliday ka, Manang. Una, tasan mo't ang natungpal ti arapaap ko ang makaasawa ti foreigner. Umapalaki di kadagiti makitkitak a vloggers ang nakaasawa ti foreigner. Umapala mo laeng kun ka. Ay nawaw, anya ngay kumati apala, Manang. Una, tadada iya abroad. Kun nag-migrate da. Kun nagpipintas, dagiti anak da si ka. Kat no napintas ka mat, kan gwapo mat ni Manong Donald. Sigurado ang napipintas tumat, dagiti agbalin nga anak yo. Kan saan nga amin anak ki asawa iti foreigner, kat mayat ti biyagda. Kasanumot anay bagam dayta? Kita anak, nakiasawa ak iti foreigner, nga masansan mat ti panagapa mi. Pamanatnag, asaan nga amin a foreigner kat family-oriented ako nada. At dadagiti nasisingpet, ngam saan nga amin, Manang. Ay, kasjay. Agyaman ak launay, Flor. Ha? Agyaman ak tay manugot ka nga gasarta. Natungpal mo't langan ti arapahap ko. Si kakit di mo. Awan rumbo nga pagyamanan. Congratulations kada kayo ato Donald kan Marie Flor. Regalo para kada kayo. Ay nawaw. Anya mga iti linaon da iti akarton mare. Lukatan yun to Agyaman kami, Celia, ha? Awan anyaman na. Panawan kayo pa ita mapanak iti ayan dagiti gagayem ko. Anya ti kayat mo asidaan, Flor, bakit? Anya ti adda di taaya. Tilapia laangan. Siya kung tagluto lakay. Siya kon, amok anabannog ka naglabakan nagdalos. Siya kung lakay. Agtugaw kakit di, tasak tagluto. Di bali ata, day off ko mo. Sige. Nukas ta tikunan. Aginana ka pa eh. Kung saan, agboya ka. Ayaban kan tulatan o nakaluto ako. Umayak man tatan. Nasaya at manta na lagip mo tinagpasyar, Flor, anak ka. Okay, kumusta kayo mutaan ka ni Donald nga asawam? Kasi ti sigod, nasaya at kami latamot tatang. Kasla ak prinsesa. Anya, Nasaya at launay ni Donald kanyak tatang. Awan pagbabawyak nga iso tinakiasawaak. kung nagtumot ka, anak ko. Uray awanan ti foreigner ko. Takas kini Donald ang nakasaysaya at mat tinaasawa. Iswasi ka, ipatag mo ni Donald kasi ti panang ipatagnakan ka. Uston ti foreigner. Wan, tatang, kontento akon kini Donald ko. Ay, nawaw! Saan adakas ti agarapaap? Basta lakit di awan ti maagrabyadong a tao. Pagtali na adan lata kuma ti respeto, taditay ammo ti mapasamak kadakiti sumarsaruno nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adya ti plano yu kin Denver, Josefa. Ay nawaw, anya a plano ti kayat yung asawan, tatang. Awan ka di pa'y plano yaw, ngagkalay sa.
Lawlawagan nyo mat ngamin Napagsaritaan mi mat kit di ti may papan iti kalay sami. Kaano nga raw? Aguray kayo iti makatawan, taplanuan mi anaimbag. Iti kasta, kat espesyal mat ang tatang. Agasig mo ta makatawon anak ko. Ay na, di yun kontraan tatang. Iso nga rod mat ti kayat mi. Sa bagay mayat mo't laeng no planuan nyo na imbag. Madimot laeng no agapura kayaw. Intun kuan, at danto ti parikaw. Sigurado ka kadain iti dayjay a Josefa, Denver, anak ka. Ay nawo, may karimot ni Jose pananang. Awan mo't imbaga kasaan ang maikariyay tao. Ti kanyak laeng, no sigurado kan kuan na. Una lang, ay tiklaunay ni Josefa. Isulaeng ti babae akayat ko nga ikalaysa. Lukas na ti plano, suportaran ka anak ko. Saan ko alapdan ti ayan-ayat yu adwa? Agyaman ang klaunay nanang. Kaano nga raw ti kalay sayaw? Intun umayatawan pa nanang. Planuan mi anaimbag. Tapno espesyal mo't Narigat mo't no iyapura tayo. Ay wun no siya, makaurayak pa'y mutkit day. Mangnamnama akadi, Auntie Elvie. Anya nga minan tay kunam kaanakan. Jak matenangag. Nakalalaaw nga min dagiti kabalay ko ditoy. Makiasawa ako nanti. Asino ba ti pakiasawa am kaanakan? Ni Denver, Auntie. Jay inyam amo kada kayo idinagawid kayo dito Pilipinas. Nasaya at mad no da kayo madla ang tinagkatuluyan. Amangan kit dino adapay extra akwar tayo dita, Auntie. Apay ti kwarta. An-anum ti kwarta kaanakan. Ay nawaw, kaibagbagak laeng itay, Auntie. Para iti kalay sami kin ni Denver ti kwarta abuluda. Mano ti buludam. 50,000 kumaano adda. Na-short kami ngamin. O sige, mangipaw itaktukan ka. Ay na, agyaman na klaunay, Auntie. Dakil day ta atulong yu kada kami. Kaano nga minan ti kalay sayo? Bagaan kay tulat, Auntie. Planning stage kami mutkit din. Agkape kayo pa tata. Agyaman na klaunay, Denver. Anya nga minang tigagarayo. Apay ngay may kayo dito pag-abangan mi ken Josepa. Kaya't kula kumusta ti plano yu akalaysa. Ha? Ay, madamang agberbiro kami ti supplier, tata. Kitaan nyo Tadya kapailan nyo lang abayadan. Saan amasapul nga ingrande ti kalaysa? Nung may papanit ti tabanag, tata. At damot kiti budget ko. San kami pa nga agam mo ken Josepa iti? Ket rinugya akong tinakurunong. Kasta ati mayat. Narigat mo't laeng no naggapo iti utang ti pagkasaryaw. Hello, Auntie Elvie. Ada ni Josefa, aka nakakdita, Denver. Ada na pa na, Auntie. Isumat lagayam adi nasungbat ti tawag ko kenkwana. Naimbaglangan ta naisip ko ti cellphone number mo. Ada ka din na pati ngay bagayokan ko, Auntie. Ada ko ma. Ibagam atawagan nak no sumangpet tada kami ti agsarita. Wen, Auntie. Aywan gayam. Congratulations. Agkasar kay matgayam man iti kaanakak. Imutang paykit di iti kwarta kanyak idi napalabas a bulan. Para kano iti kasaryo. Anya? Anya ti kunayo, Auntie? Ni Josefa, imutang iti kwarta kanyak idi napalabas a bulan. Para kano iti kalay sayo. Isu ana amuak nga agkasar kay gayaman. Kablaawan kay latta, taalanganan ang makaawit kami dita Pilipinas. Sa anak mo na nagdawat iti kwarta ken Josefa, Auntie. Di ko na kanyak, kat na short kayo kano. Isu nga imutang kanyak. Ay nawa, sa lapod no dayta, Auntie. At damot urnong ko agastusan mi. Nakusaran na ngayon nga ta iti kwarta abinulod na kada kayo. Apay mo takas jeti naramid mo, Josefa? Ay nawaw, anya tinaramid ko. Imutang ka ken Auntie Elvie, saan ka di? Ha? Ay, kwa. Tiin rason mo pa kat nasorta, iso nga imutang ka para iti kasarta. Ay, kwa lakay. Pasensya kan Nangusara mo iti kwarta nga inutang mo ken Antim. Kinapod no na.
Imutang ak iti kwarta ken ni auntie. Ngam imbayad ko metlaang dayjay kadagiti utang ko iti nagduduma at taong. No kasta, at dagayam ti utang mo. Inlimod mo kanyak. Pasensya kan lakay. Saanin ang maulit tinapasamak. So lang ang ngamin tinapanunot ko apamuspusan tapno makabayad akon. Di siya kung ba't tinakababayin kinantim. Ang mga panunutin ng awan sir-servik alalaki ti kastangay naramid mo. O di bayadan tati utang ko kan kuana tapno malpasan. Tapno awanan maibagana. Bayadak, ng pangaasim tayo sardeng mo kumati umutang. Di nakirason ka dagiti kabagyam, tauray kastuyak laeng, at damot kwarta, Josefa. Anya jay nadamag ka. Imutang ka kano kan antim elve. Pudno day tatatang. Asino tinakadamagan nyo? Nagpulong ni Denver kada kayo? Ni antim elve, tinang istorya kanyak. Short kami kunam kano kan antim. Hindi kinasarita na ni Denver. Saan mo gaya mapudno a short kayo? Rason ko lang day jay tapno pautangan nak ni auntie. Nang usaram iti kwarta nga inutang mo kan antim aya. Imbayad ko kadagiti utang ko tatang. Eh, no. Nakababain ka, Josefa. Inrason mo pa ilang tinubyaw. Isupay gandi tinapasubo ang nagbayad ito utang mo kan antem. Napalabas ang day tatang. Apay ngamin nga isubliyo pa lang. No, apay ngamin nga utang ka nga utang ah. Gagangay na Tao aklaan nga kasapulan iti kwarta. Kasanaw no madismaya ni Denver iti kastangay naramid mo ah. Ay natatang saan ang mapasamak dayta. Ngamin lakayan ni Denver. 14. Siyak laang mati babae ang nailawan kan kuana. Anya. Makiasawa ka gaya man, friend. One friend, iso ti isagsaganaan mi ita. Naimbag ka pa'y. Kita am kiti ang mga no foreigner mat gayap ti paraken ka. Road to baak ni Samat tanday to'y. Ay na si kakit di mat friend. At danto Ayun kayam. Nabasam ka di ti message ko kan ka. Nag-message sa kan ka. Idi pa'y kalman. Jay ka di kwarta nga ut-utangam, friend? One friend, pautangan na kumapay lang. Talaga lang akasapulak ti kwarta ita. Na-short mat ngamin ti budget mi kini Denver. Ay nawaw. Kasano ko maamapasamak dayta kat adamat na talgad at trabaho ni Denver. At idug nga istorya, friend. Di ka madanagan. Agbayad ak tumat laang. O sige. Ano sa mga urayan, tawan pa'y cash on hand ko ita. Ibagak tulat takin ka no maipawit kon. Ay nako. Nangalami ti kasta klase ti bang. Di mon pakibiyangan ti bag ko, Denver. Nagapuan day ta abag. Nangina day ta saan ka di. Intad lang ti gayam ko nga OFW anya. Ay nawa. Sino ang gaya mo? At damat gayam ko nga OFW Ni Fiona. No kasta. Ni Fiona tinangirigalo ken ka. One, ada ni Fiona ijay abroad. Nabayagan nga trabaho ijay. Siguradum lang apud no tay bagbagam. Katwan mat. Saan man kit di ada ita ti pagsaritaan ta. Ti may papankit di ti kalay sa ta ti planuan ta. Numabalin kat isapsapa ta. Sa ita, agapura ka ngagkasarta. Saan ka di nga iso ti arapaap mo? Ti agkalay sa ta. Nana, adda parikot ko. Anya da ita aparikot mo, anak kaw. Matalaga naklaunay, nana. Ay nawaw, anya launay ay ati pagdandanagam. At na kami nakita kakabarbaro abag ni Josefa. Amangan kunak no imutang kiti dayjay. Sinaludsod mo kuma at inubyam. Iso tinaraming kunanang. Gamti ko na nakit inted ka no ti OFW agayam na. Oh, matlagayam. Matalaga naklata lang. Amangan no inton madamdamakit at daman bayadak nga utang nan. No am-amom tigayam anak dakamaten na. Saludsudem mismo ijay tao, tapno masungbatan dagiti saludsud mo. Ken tapno maaddaan ka iti peace of mind. No kasta, awan tibag nga inregalong kan kwa na. Awan matmanong. No kasta nga rod, ginatang nalaki di day abag. Awan inted ko abag kinkwana. Ngam adati utang na kanyak manong. Anya? Di ko na kat para kano iti kalay sayo.
Na asyanak idimbaga na ashort kayo kano. Iso a pinapuludak. Maglokon tayo dyan, babae. Inrason na pa yun ti kalay sa amin. Ibabayin na klaunay mo't. Saan ka di apod no na short kayo, manong? Ulbod na lang dayta. Kasano ko mas short ti budget mi para iti dayta kalay sa. Kat adamot ornong ko. Oo, kita ang man no anya agaw ti maibagay kanya. Makapadismaya kalaunay mo't. Ni, apay akas tamot din ti bagbagam kanya. Ipagarup mo sa amot ajak amo ti may papan iti utang mo iti gayem mo. Ha? Talaga amot nga awan manaknakam mo niya. No kastawat lang, di mo namnamaan nga dapay mapasamak akan laysay tinagbagatan ta. Anya, di mon kayat? Ang mga no agkasarta, kat aramidin na aparabayad kadag iti utang mo. Narigatin. Adakan ka dayta. Manumatan titawan mo. Lakay kan. Panagkunam ka di, kat addapay mangayat kan ka. Siyakla ang mat tinakaanos kan ka. Wana, nga mailumlumak mo't iti utang iti kastangar aramidam. Adakan ka dayta. Saan mo't asyak ti maawanan no bilang lang? Imawag ti supplier ta. Mapantakan no iti shop da ita para iti food testing. Aguray man pa'y. Ay nawaw, di ka man agpa-importante si ka Denver. Apay nga agap apura ka ngamin. Siyak pa'y ti agap apura ita. Aguray pa man tani. Nagadumatan ti mapaspasamak. Anya ti kayat mo asawan? Aguray pa ita pagpanunutak anaimbag. Anya, si kapay ti kasta ita. Saan man nasyak ti butbut nga mo, Sefa? Urayam ti desisyon ko. Tasyak ti mag-agrabyado dito eh. Nalabas mo ti kastangar aramidon tinubiam. Para kada kayo nanang. Gusto lang ka ting kasarap ko ti kasya klase ti babae. Agtuwa-tuwa namin. Ang mga nudyak amukot adugaya man ti utang na dita. Ay ayatom kaday ni Josefa. Wen, ngabjak kaya ti kasya aramidon na. Sana kasya klase ti babae ti arapap ko nanang. Ay katadakan kaday ta, anak ka. Ti kunada kat maaklon ko amin no ay ayatom ti may sa tao. Ngam, sa bali mo tinasaritaan da ita. Sana ka makibiyang dita. Ti kanyak laang kat aramidom no anya ti amom apagsayaatan. Tijak pa'y kaya, kat kaslabot-bot ngan lak nanang. Lakayak ka no, isulaan ka no ti babae ang nakaanos kanyak. Amangan ko nak no ti laang kwartak ti kayat na. Sikat ang desisyon para iti bukod mo abagay. Ngamain, sikat ti makaam mo iti husto a sitwasyon nyo, anak ka. Pasensya kayong tata. Ngam saan ko nga ikasarte anak niyo? Iti anya aga po Denver. Awan mo't manaknakam na tata. Imutang manin. Anya! Imutang iti gayem na tata. Diyadaduma inggatang na itibag. Tidaduma, jak amo nang usaran na. Irasunak pa yun tapno lang makautang. Aglablabas matenday ta a Josefa. Ibaba na kalaunay may. Naimbag kumaano pudno. Ngam saan mo't nga rod. Agar aramid iti istorya tapno pa utangan da. Sa nakasya klase ti babae ti kayat ko tata. Mawatan ka no kasta ti ko nambarok. Ti jak pa'y kayat. Kat kaslabot-but nga nak. Siyakla ang tilalaki anakaanos kan kung kunanakit din. No pampanunutak kat tilang samot kwartak ti kayat na tata. Noan niya ti panggideng mo. Respetuak baraw. Di ka madanagan. Saan nga agsakit tinakam ko ken ka? Tanalawag may tabasol ti anak ko. Agwin na swastan. Agawid ako ni Ijay Balay, kat siga, agawid kamutan Ijay Balayo. Ay nawaw, apay akas namad tan. Naumakon ken ka? Nadismayaak anaming pingsan. Nimbaglangan, tas saan ta pa yan nagkasar? Kasano nga rudan dagiti plano ta? Di mo namnaman na matungpal pa'y dagita plano. Saan kumamatakas ta, Denver? Pasensya ka. Ngam nadismayaak launay ken ka. Nagadutin limod mo kanyak. Nagado nga utang. Tano ibagakan ka, kat sigurado akong traam. Itan niya aga po nga umut-utang ka. Kat pakpakanan kamot. Siyak timbabain mo kadagiti nagutangam. Anyan tulaan ti panunutan da. Saan ka akabailan abyagan? Pagsalitaan ta kumaan asaya at Denver. Saan? Nalawagan ti amin kanya kita. Saanan ang matuloy ti kalasata? Nukas ta klase ti babae mo't lang. Oras saan ako ng mga asawa. Diyak kayat ti sakit tulo.
Awanan tatang. Basol mo matlaang Anya nga roden taramida kita. Aklo asaan na kan akayat ni Denver. Linulokon tumod ngamin ti arabid mo. Tatang, tulungan na kumaan. Kinasarita ko ni Denver, maipapaniti na itabanag. Impalawag na ti amin kanyak. Isuanon niya man ti pangedeng na. Aklo latan Nadismayaan namin pinsan di tao king ka. Kumusta mo tantirik na manakaw? Nasayahan mo, nana. Di ka mailew kin ni Josefa. Saan na? Sigurado ka? Uy, nanang. Narigat mo't lang, no ipilit kong asawaan. Ang mga no agapa nga bintumod lang. Nagsasaw ngamin, kunamlan asino. Ipagarup na siguro at jak kabagla na panawan. Maala, anusam nga rudmanan ati aguray. Uy, nanang. Katsabay la kuma. Tanood dati sumangpit katay maikari kumamad na nanang. Tay saan nga ulbod akas kini Josefa? Saan arupat kwarta? Kanya at respeto na kanyak, nanang. Awanan, saanan ama tuloy ti kasarmi, friend. Si kantumo ngamin, tila ar-aramidam. No para kanya kat narabaw mat day di arason, tapno aramiden na ti kasjay, friend. Ay nawaw, no para kanyak tat saan anarabaw day jay, friend. Saan la ang gayam anam na minsan nga inaramid mo ti kasjay. Para utang lang. Talaga a big deal ti utang. Asino ti parigatam ngay amang baybayad iti utang mo? Ay, Nagasat ka kumaki ni Denver, ngam dinadaal mo mat ti panagtalaknakan ka. Pag nakmam day ta, tainton sumaruno, di ka agilimad, di ka agulbod, irespetom ti nobyom. one friend, pag nakmak tinapasamak. Ay, nawaw! No ay ayatam ti may sa tao, di ka agulbod ken kwa na. Di ka agaramid iti pakaibabainan na. Agbalin ka anapudno kan mapagtalkan iti amin nga oras. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, pangipanam ka nagitamurang si Kayulay. Ijay bangir atatang. Bangir ijay. Dita bangir a boarding house. Makilabaak pay laeng. Naimbag ijay, taado ti danum da tatang. Nagpakada kakaday ka nagiti agab-abang ijay. Oh, masapul pay aya. Wala, kasanaw no aglabada may. Awan mo tinakitak nga glablaba itay. Agpakada kalata, tapno awan may bagbagada. Sige. Siyak ti makam mo. Nalakalaang mo day ta. Narigat ti makiap-apa iti karuba kung naktumay. Wen, amok day ta tatang. Saan ang masapul nga ulit-ulitin nyo? Mapan ka, nga may pakadampay nga umuna tapno awan ti rirey. Ay nawaw. Uwin ko naklangaruden. Dagulit kayo mo tatang. Ay, nagsakit ti sikat ko. Nakalaba ka mo't gaya may nanakaw. Siyempre atatang. Siyak pa iti kunam. Kahit ayan na nga itilinabaam, tatulungan ka amang ipilag. Nalpasa na. Naibilagan itay pay. Ay nawaw, awan mo't makitak iti pagbilagan tayaw. Imbilag ko iti bangir. Mayat ti pagbilagan day jay. Iso anak ki usarak pay laeng. Anya,
Ay sos, ang mga nuusarin damait. Ang mga nuadamot ibilag da. Nakababa ay no kasta. Adda, ngambasit laeng mo't da jay tatang. Nagpakada ka. Saan? Awan mo ngamin ti rumor kadakwada. Iso basta nakibilag ken nakilaba aklatan ah. Ay nawaw, inton madamdama ririntukit ninday ta. Saan tatang? Danag yun aya. Amom nga raon. Wen, siyak ti makamu tatang. Saan mo't ngamin ang mainitan ti pagbilagan tayo? No iso ti pagbilagak, saan ang mamagaan ti bado ah? At least, ijay ta mainitan. Sigurado ang mamagaan adagos dagiti inlabak tatang. Adda ako, nanang. Kumusta nga itilakad mo isang anak ko? Saan pa'y analpas, nanang? Ni, asino tinaglaba? Napuno mo ti pagbilagan tayo. Ni Yuli anak. Yuli! Wen, ni Yuli aborder da di tabangir abalay. Nakitak nga iso tinaglaba itay. Nagpakada kada kayo? Saan mo? Basta naglabalatan. Nagpakada siguro iti landlady tayo. Kasta aya? Wen, Inton bigat nga rudan nga aglaba. Tawan mo ten pagbilagak. ay kauunan Urayam ang mamagaan ti binilagda. Saan mo't ngamin ang mainitan ti pagbilagan da di tabangir. Iso nakibilaglatan ditoy. Ay, huwanan Kapilitan nga agad jas da taong nanang. Tawan mo pagpilyan. Nakapigpig samot ti tudo na. Disturbo ti pannaturog. Huwan nga rod nanang. Bigla mo ten nagtudo. Naimbag man, tayong sirap ni Yuli dagiti bado da. Siyak tinang isarak tagtudon kat awan mo't umay mangala. Ingkargak pay lang iti bilagan di tarwar nanang. Day talaeng. Ang mga no da napanan na. Wano saan, ang mga no nakaturog mat. Huwan nga rod nanang. Umay tumok ti didayjay no malagip na ti binilag na. Isuro yung tukin kwa na Rumor ka kaday. Wan, mapanak iti ayan ti gayam ko. Adala mapan ko alaan. O sige anak, siyakton ti mangibagakin ni Yuli no umay ditoy. Kariring mon samat, Yuli, bakit? Wan nga rod lakay, nakaturog akmat. Naglaba ka kadewan, no? Wan, nakilabaak di tabangir a boarding house. Ta adu ti danumda. Ken mainitan ti pagbilaganda. Saan akas dito'y ayan tayo? Mapan ko alahanin ton madamdama. Ay nabo, napigsa ti todo na itay. Anya? Awanan ang mga no nabasan na iti binilag mo. Ay nawaw, jakmut na rik na nagtudugayam. Mapan mo kitaan ang mga no nabasbasamot to ni Chay. Ay, doble trabahon tumanunday ta. Apay ngamin anaturog ka, kat amom nga da binilag mo iti bangir. Naimbag man ta saan anabasa dagiti binilag mo, Yulay. Sa apay nagpigsa ti todo na itay addaak itayan ti kumpare. Inserek dagiti borders ije bangir tatang. Ay kanasayat mo, tenserek da. Mayat ngagpay ije pakilabaan kan pakibilagan. Mainitan, iso ang mamagaan adagos ti linabaan. Nagyaman ka kaday kadakwada. Aday taka manen. Simple abanag, di mo pa'y maaramid anasaya at mag. Di balya, tawan man na pirwisyok. Nakilabaak laang mat. Intun sumaruno, ija ito man ti paglabaak. Tapno saan nakamarigatan. Ay nawaw. Naimbaglaangan ta inala ni Yoli dagiti bado da nanang. Nagdiritsyo mat di ta pagbilagan itay. Saan kun nga insurot ang nakita na mat adagos. Aglaba akmat inton bigat. Aglaba ka no da maring aboard mit tayo intun bigat. Kanaw? Isumot ti kunaan na itay. Sa bagay, mabalin mo di ang agigiddan tayo ta saan mat unay nga adu ti ilabak. Saan ama puno ti pagbilagan. Una, masapul nga giinanos tayo. Tanya nga ron nga kat adamot kadwa nga gababang. Wen nga rod nanang, nang runa no agpapada tayo a Sabado kan Domingo ti panaglabana. Talaga ama puno ti pagbilagan. Masapul nga ag-iinanos. Umay to kano ni nanangintun umay alawas, Yuli, bakit? Anyat aramidon na dito'y pagababangan tayo. Ada ilakan na papeles, kat dua nga aldaw da kanaw. Dito'y ko man na makiturog. Ay, wala.
Mabalin lat tamot. Adamat ka di extra nga ulis Adda, jay no sardamot laang idi. Ilabak laang Tama nga no nagbuot mo tunday jay. Nabayagan asaan anaws usar. Wan man nga rod bakit? Makilaba ak tumot laang ije bangir. Ado ti danumda, ken mayat ti pagbilaganda. Wala no saan daan naglaba. Saan mo't siguro? No bilang naglabada, ano samlaangan nga ibilag di terwar. Saan mo tamamagaan no di tati pangibilag aklakay. Basta maanginan lakit de. Narigat no day bagadag iti borders di tabangir. Di ka makiinagaw iti pagbilagan no nera na anaglabada. Agrubwata ko nanang, ada trabaho ita. Mala, agan anad ka mo't isang anak ko. Di mo liplipatan ti agas ng pagatang ko Dayjay laang ti ipagatang yun nanang, awanan. Isulaang mo't ti umanayan ti budget. Anya aprutas ti kayat yo. Ada kwartam aya. Agswildo kami ita. Sika no anya ti gatangam. Sa anak mo't kit di anapili no may papan iti kakastabanag. Kanuk mo't amin na klase ti makan. O sige, aywan gayam. Dagiti binilag tayo nanang. Di yu liplipatan Isarak yun to no agtudo. Inruar ko tapno mamagaan. Wen anak, siya akong ti makamaw. Nalakalaang mo't dayta. Ngam no saan nga agtudo, siya kon inton sumangpetak. Nalawan. Agrubwatak nga rudan nanang. Hala, agan anad ka Naimbag abigat yun Si kamot gayam yulay. Anya ti masapul mo. Makilabaak man Kukwayo mo't gayam dagita ulos ken kurtina. Kunaklakit din sino tinangyig ka dagita. Kukwami nga ron Naurno manen. Iso nga imayak makilabaak manen. Sige laeng. Adumot ti danum dita. Agyaman ak Awan na nyaman na. Si kamot ten ati makamaw tadalabit papanak. Una Inayadum laeng dagiti planggana ken timba no makiusar ka Tamangan no da mapirday ket agririn to dagiti padami a borders ditoy. Wena Adda nunot ko ket. Amok tararamida kanya. Sa dino tinagapan nyo nanang? Nay, nag-awid kamot gayam adagos anak. Wen nanang, naimbag ko nam tanalpas adagos tilakad ko. Nagbiitan? Nasapaak ngamin itay iso asyak ti imuna iti pila. Adalaang man concern ko nanang. Anya dayta anak. Kita am ti bilagan nanang. Ay nawaw. Ayan nga dagiti binilagmaw. Nalingdanan iniyakar damo ngamin. Asino ti makinkukwa kadagita ulos kan kortina? Ni Yulay. Isu ti may nakilaba itay. Ay nawaw. Iso nga raw tinangiyakar kadagiti linabaak. Sana insukat dagiti ulos kan kortina da. Ay naglukon da dya tao. Kasaritak tuman da dya babae. Bagbagaak. Amang ano inton madamdama kat kastamanan ti aramiden na. Ay di pa'y nagrugitan. Wen tay ti aglatlati pa'y mo't apagbilagan ti nangikargaan na. Dubli trabaho ki din. Namagaan mo't laang ti linabaak. Mabiit man laang taagsarita tayo li. Ni, si kamot gayam. Anya ti bagam? Saan aparit no umay ka makilabakan makibilag? Ti kanyak laang kat di mo kumamot iyakar dagiti badumi Ha? Dito'y tinangibilagak iti badumi iti agsapa. Ngam iti agsubliak, nasukatan matan iti ulos. Ay, kwa? No kas di anaun-unaan ka, ano sam no anya ti bakante Saan akasta nga iyakar mo ti binilag mi? Kadda kami mo ti agap-abang dito'y. Dubli trabaho ki din. Nalawang amin ti ulos. Isu akas di tinaramid ko. Di kan agrason pay. Ay nawaw. Agpalpalawaga lang aruden. Kastapay la ti bagamot. Di mon ulitin ti kasta nga inaramid mo Agiin nanos tayo Da kamin tupay a borders dito'y. Saan akasta ti aramidan mi? Si kapay ki din. Pinagsasawam mo jay tao anak ko. Makapaasar tumo nanang. Anya timbaga anakin kangay. Nangatupay lang ti boses nakabayatan ti panagsarita mi. Nasa kilaki di tinakem na. Basol na matlaang Apay ngamin akastat inaramid na. Imbis nga ada sa baling aramidak. Awanan aglaba ak manen gayam. Sa bagay, ijay bangir mo ngamin ti pag-abangan na. Saan mo ta ditoy? Saan tupay nga aramiden dagiti boardmates tayo ti kasjay.
Isudaki din ang makius-usar laang. Naimbag kumaan o agpasensya. Saan mo nga rod? Pasensya kan anak. Diya mo nga min nakita itay, tada na panak. Day Jackie di mat ayulian no ada panunot na. Saan aga puta saan na abinilag kat awan bibiyang na numarugitan. Makapasar mo't da nga isang. Ay nawaw, apay ni isang, Agraman pagbilagan, paritan na pay. anya, Nagadong ibagbaga na itay. amangan na na inaramid mo, adi na nagustuhan. Inyakar ko lang mo't ibinilag na. Kasta una yung tiungot na kanyak. Ay nawaw, apay ngamin nga inyakar mo ngay. Tanapuspus kul kan nalawlawa mo nga rod ti ulis alina baak. Kan may sa, namagaan mo tan dagi abado. Namagaan man kun saan. Di mulat ako mga min pinakibiyangan atap no awan rire. Imot ki di day agraman pagbilagan, imo na pay. Ay nawaw. Apayan Yoli, anya man ti kalukwan ngay naramid mo. Ay nawaw. Kalukwan mo't ngay bagbagam si Ka Francisco. Sika ti pagsasaritaan nagiti agab-abang ni tabangi rapalay. Ay nawaw. Apay ka no? Anya tiririda? Makius-usar ka kanukot kas jay pala ang taramidam. Apay nga min nga nyakar mo ti binilagda. Kat pagbilagan da na jay. Amom makius-usar ka lang. Kas tapay lang ti aramidam. Namagaan mo nga minday jay. Unay kan aya bakit? No sika ti makius-usar. Ano sama? No nya ti bakante iso ti pagbilagan. Di mo iyakar ti binilag ti pada matao. Simple abanag nga masapol na masulbar. Taure kasanupay ti kinasimple na numabaybayan. Daytan ti pangrugyan ti sana pagkikinaawatan. Ang mga no dumakkel pa'y kitday. Sa anak man laangan ang makilabay jay. Period. De ore kukwada? Narigat ti makiap-apa iti kaaruba. Bakit? Uray pa'y no simple abanag laang dayta. Aramidin na tamot ano anya ti maiparbeng. Anya ngay ita. Ano samta pagbilagan tayo Anya pay nga rod ngay tatang. Di mo nga minam mo ti agpakumbaba. Naturay kan tumet nga men. Ay nawaw. Day tamanan ti bagayo. Puno may agin tuturay ka. Di mo pa'y ammo ti agsuray. Di ko kwada laang day tapagbilaganda. Man ano kuma? Hay pride ka talaga. Anya lang mo di agsuri ka tapno maornos ti simple aparikot siyaw. Day tangarod tatang. Simple laang day taparikot. Ngam big deal kadakwada. Ay nawaw, uray simple aparikot. Masapol ang masulbar. Tadayta ti pangrugyan ti sana pagkikinaawatan no mabaybayan. Una yun aya. Nangro na pa no na pride kayo adwa. Ay awan mapasamak Alawanan. Makisarita akon kadakwada. O kasta agkid daw kay ti pamakawan. Tapno malpasen na itaarire. Ken tapno palubusan da kamanen na makilaba ken makibilag ijay. Ay nawaw! Uray kasanupay ti kinasimple ti may sa aparikot, masapul latta a masulbar. Tanu mabaybayan, mabalinday ta a pangrugyan ti saan a pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.